Anya laki din! Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa'y apal paliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwan nga agpaisoan niya. Apag iso nga wan ti aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang ta na trabaho dahi jay, bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag, bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen na pagtunwan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utem. Saan mat lang agbayag dayta, Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putem dayta, lakay. Hoy, si Ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlaglako iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko kwa iti dayto abangan tayo a presto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, diyo matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos namat nga aglako kami kanilakay ko. Siguraduam laeng apud no ti ibagbagam si Ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang angot dito pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngam saan mat? At damat mang ibagbaga na katamtam na. Anya? Oy, mare. Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka no mat anaimas tila ko da? Saan pa'y kano anadalos? Napait-pa'y kano tila ko da nga isaw? Anya? Pampanunutak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no day tati saan nyo apagkikinaawatan Saan mare? Aglako aklata. Makaamomot tin dagiti tattao no asino ti kayat da paggatangan? Siya, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa? Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting baragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko no anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wala kay, aglako tamat. Masigurado ka magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, ada na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya day ta, bakit? Agaplayak lang nga ni ti loan. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan tamat? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na, maragsakan ak mga lakay.
Uray kasano, may ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam. Uwin nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga glako tayo ti barbecue. Jaklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga tano aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Uwin nga agpaiso, bakit? Mayat deta na panunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwata nga aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwartam iti naglunam? Wan lakay, kamaudyanan na. Mairugita matan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20,000 lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga iti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Wan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray ka mat amare. Aginanak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak itay dita pwesto da Ellen. Adamit tan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamit tan milk tea alako da. Anya? Kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matanti ka aduan asaan anadalos tila ko da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itaarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na, maragsakan nga rod Mr. Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Ken ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas, ken awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkid di Ala, nakay na naak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. At damat ka barbaro arupa ije pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamot iti kadwada, ho? Kunang matlano ada ipasweldo da. Ha? Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaok akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaysoan niya. Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskartimon day ta bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla da ito'y pailaing jay lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga minasa nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day na sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat ngami, no ibalang mi day saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi dito'y
Wala mare, ang mga magsakit mati tiyan ti gumatang. Saan? Di ka kadi madanagan. Mano nalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad da umay gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mo't panunutan no makapasaya itirik na day ta ibagbagam. Ay na. Agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungutak. Ay. Itay pa yung agkarawag di kolektor. Umawag tasaan ka pa'y mat nga rod nakabayad. Parikot ko lakay. No sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana data? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti dua pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga day nga Ellen. Sigurado a kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tamo tinakunanakan ka. Paiman? Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Wan ka nung nga rod lakay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad nakadata. Ay katwa na. Apag iso, umad-ado umatan tilako ta. Wan lakay. Kayat ko matkit di. Nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asaan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto. Ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre. Imbag la ang makabawi damot iti mano abulan abas ti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mo't nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Oh, apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Adangamin kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang at damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba dito'y pwesto. Ellen, agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasayat nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayong mat iti utang nyo. Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako na, Ellen! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay ijay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama ka umay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wen, kapitan. Umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan iti igit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti bagam. Masadutak lakid din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta iti ili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Ti rumbon kong maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da iti karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da iti kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas tiya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga rod. Bayan talat taidan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat, bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad da may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Hun gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapung tutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na.
Kanayon niya isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag da di sa udag iti tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy, Tonya. Naa? Apay aya nana? Anya ti parikutyo? Unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayam nito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamo ta talaga nana? Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainop ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo mo't tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Adda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parikot na yan ay taparay. Saan mo't, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmulay iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon. Ngawan tang damay. Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmulay iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtutin dakmat ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga road agbiro ka na iti rabong. Nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno da ita. Irakad kulakit nga ro di punti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda agumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos.
Maliyong dayjay Ada imot na abo ng kansako. Wan nga agpaisuan niya. Ha, pudnon sakit iti indanon niyan dong kanya iti kalman Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha, sana mabalinday to'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday jay alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan, ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gaintun bigat. Anya? Tapno agnakam dayja tao. No pa nagmumula, awan da. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil talaga. Nagdakil arabaw. Tas lalo puti bakit na lumag. Sigurado, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga. Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, umaikan. Ang tinulong ta mangirakad iti daytoy a tao. Wen kapitan, Nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.